Пайgambarыбыз алейхиссалам бизге урматтуу бир туугандар жоомарттыкта жана урмат көрсөтүүдө бизге үлгү болуп берет. Ва кудватун фил жуди вал карам. Жоомарттыкта, берешендикте бизге үлгү болуп берет. Ан ибн Аббасин رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ابن Abbas aytat, Peygamberimiz aleyhisselam adamların en cömerti ele. Ayrıkça Ramazan ayında Cebrail menen jolukanda götü cömert bolup keter ele. Peygamberimiz gün sayın aleyhisselam Cebrail menen joluguşat ele. Ramazan her bir tününde jana Kur'an-ı Kerim'de biri-birini ötkörüp okup beret ele. Peygamber şol wagtda jomartlıkta öte jomart bolup ketet ele. Janagıda şamal gelgende şamal arkayşı jaka burgan eginde bolot ele. Bilesizbi? Egin salalap başı bışıp durganda şamal oң jaktan gelse sol jaktan gelse oң jaka eğilgende oşol kim emne surasa ber şunçalık jomart bolup bereşendigi çekten çıkıp kete turgan dengeli jeterli. Bu hadis hurmatly bir tuğan Buhari Müslim'de gelet. An Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhuma qala ma su'ila an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem an şey'in qattu faqala la. Hazreti Cabir ibn Abdullah aytat, bu hadis hurmatly bir tuğandar Buhari Müslim'de gelet. Peygamberimiz aleyhisselam bir nerseden suralgan deçi wagtda jok debeyt. Eger jok bolsa anda kiyinçerek karap görölü dep dagı adamdı jılуу söz menen kaytarar ele. An Anas ibn Malik radıyallahu anhu qala ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. İmam Müslim rivayet kılgan hadiste Hazreti Anas ibn Malik aytat, Peygamberimiz aleyhisselam muna uşul İslam dininde menin görgönümde şunday boldu deyip, hiç kaçan bir nese suralgan emes, birok suralgan bolsany söz türdü bergen dep aytat. Bir adam geldi. Gelgende Peygamber aleyhisselam aga 2 ton ortasındağı bir örün toltura koydum baran. Me uşunun bar sana dep berdi. Bir adam gelgende bir koy berbesten balkim oljoga düşkön koylardın büt örön tola turgan 2 ton ortasındağı koydum bardığın berdi. Bergende bul oşol koomdu çoң eken barıp aytты deyt, ey jamaatim elim, barıңar musulman bolgula. Bul Muhammed Peygamber uşunday bere turgan belek beret eken, hiç kaçan jakırçıktan korkpoy turgan belek beret eken. Muhammed Peygamber aleyhisselam kembagal bolup kaldan korkkan emes, antkeni rızkı Kudayдын kolundağı iş hurmatly bir tuğam. Şonduktan gördüңөрбү? Adamdın bereşendigi dagı adamdardın musulman boluusuna kadimkidey sebep bolor eken.